kade ulimi lwesiSwati njengoba ke seyivele igabence insimbi yesikhombisa kusihlwa libito lami nginonto ngakathabethe nginabe ngutfulela Dona Tinzaba ngwana nomuhle singangeni ukuthi usitacela ngithi ihloko lethihamba yimbili. Mahlala sangweni wahulumende umnumzane Alpheus Ncumalo uthi ke sento sekuhlaseleka kwemandvukela abayongenela imikhosi yelive esibi futhi ke uhulumende uyasigceka. Inhlangano ye-League of African Churches lengaphasi ke kwebuholi bembishop Samson Hlatshwayo seyilile umndeni wakwaShongwe ngekuhamba emhlabeni kwakhe umbishop Nesh Shongwe. Takhamuti tasembuleni lomuhla tithukuthele tagana lunabo tifuna ukubamba ngetandla indvodza leneminyaka lengamashumi lamane nemfica budzala lekusolakala ukuthi ke igagadlele umntwana wentombatana loneminyaka lesithupha. Ngwana lomuhle nati letingumthamo. Mahlala sangweni wahulumende umnumzane Alpheus Ncumalo uthi ke sento sekuhlaseleka kwabokwe bamvu labayongenela imikhosi lemkhulu yelive hulumende ke uyasigceka njengoba sisibi kakhulu. Lokhu ke kulandzela ukuthi kube nakhona lohlasela ingatsha uma ke iya kuyawungenela umkhosi wekuhlakula khona eLutsitsini. Kuthi lo mhla ekuseni kwavuka imibiko kulelinye lamaphandzaba kuleli lethi kukhona ingatsha legeciwe ngenxa yokuthi bekade iye encwaleni. Kanti ke mahlala esangweni wahulumende umnumzane Alpheus Ncumalo uthi lesi sigameko singileso lesithusako nelesivisa buhlungu njengoba lokhu kukhomba ukuthi kuhlaselwa kwale ngatsha kanjalo kufanele kuhlaselwa kwamasiko elive kanti kuhlaselwa kwamasiko kufanele kuhlaselwa kwesive njengoba sinjalo kanti ke lokhu kuphindze kuhlukulota yona imbi kiso sive. Kanti ke uthi lenzaba lena indzaba lebucala lefuna ukuthathelwa etulu futhi ke thathelwe netinyathelo leticatha. Kanti ke uthe Maswata akhumbule ukuthi ngeminyaka wa-2021 ngoba khona ke umgudugudu heaven lapho khona bekade kuhlaselwa sona sive ikakhulukati leso lebesikade sivunula kanye ngena leso lebesikade singenela ke yona imikhosi yelive lokufaka ikhathi leyo ke leletha ke ivakashi heaven lephindze ilethe ke nayo imali heaven njengoba ikuthula wona umnotho. Kanti ke lokhu lokwendekile kuyisithombe ukuthi kufanele ukuthi live laseSwatini kube nenindlela litendako ukuqinisekisa kuvikela wona emasiko kanjalo futhi nalabo bantu laba bakenelidlame lunjengalelo babhekana nengalo yemithetho kuphindze kwakhe imithetho leqinile ngekusebentisana lelitiko litasekhaya litanda ukuthi laba bekunene bakhona kuba netigwebo letiqinile letabeni abasuke kulomkhuba. Kanti ke uphindze uyaveta ukuthi emasiko nguwo kanye lakhomba ke imvelaphi kanjalo nokuthi leso sive siphila kanjani. Kanti ke futhi aphindze ke adlale inzima lenkulu ekuletheni ivakashi kanjalo nokuthi afukule wona ke umnotho walelo nalelo live futhi lelo live lihlale linebungilo balo lingahlukeke kulamanye emave kanye ke naletinye tive. Kanti ke uphindze uyaveta ukuthi lokhu kuhlaseleka kwalona lohlaselekile kuyindlela yokusabisa sona sive ukuthi singenele yona imikhosi yelive kanye ke naleyo mikhosi leyake ibitwe endzawo letfaya ekhatsi khona etikhulwini lokwenda ukuthi kube kubi lokho kwiso sive zeMaswati njengoba sona satoya ukuthi silandzela ke imisiko kanjalo futhi silandzela nayo imigomo yokuphila kwaso sive zeMaswati. Endzabeni nemsakato yechannel yeMaswati buyakhimba lemavuso umbiko uqhamuka ke ofisini lamahlala esangweni wahulumende. Inhlangano ye-League of African Churches lengaphasi ke kwemuholi umbishop Samson Hlatshwayo seyililele ke umndeni wakwaShongwe ngekusishiya emhlabeni kwakhe ke umbishop Nesh Shongwe longuye ke umsunguli welibandla leDivine Healing Ministries. Inhlangano ka-League of African Churches lomuhle ivakashele umndeni wakwaShongwe kaManzini lapho bekade yiyo ekhutha khona ngekuhamba emhlabeni kwembishop Dr. Nesh Shongwe lapho umbishop Samson Hlatshwayo avedile ukuthi Shongwe bekade alusito kakhulu eveni hayi nje ebandleni kuphela. Kanti ke uphindze washo ukuthi bekalusito ke kakhulu nasemakhosini elive wathi udlulisa ekukhala kwakhe njengoba amakhosi alahlekelwe kanjalo nelive kulukhulu noma emandla kude aphelile Nkosi yami. Sithe nje siyinhlangano sihamba nelikomiti la sathi asitobe khutha siyabalilela bakaShongwe umndeni wonke kakhulu sikhalele emakhosi
sikhalele uhulumende, sikhalele live kuhamba kwababa Shongwe. Shongwe ngemsebenzi bewenda la webantu abadala bomkhulu nabogogo, labeswele, labakhubatekile, tinsanzane, kube nelilanga ababitela divine, baphethe ingubo, kudla. Lo msebenzi wakhe bomkhulu kakhulu waShongwe. Lamuhla lo mthwalo lawushiyile, uthathathwa ngubani? Abengakhethi ibandla lemuntu, bonke nje bebachamuka lapha Shongwe ukuthi abite onke amabandla. Ngisho nami angishayele babehlatshwa ngishayele sesitaba nale nkonzo, nami ngiqhamukele okwale nguphethe ufike ngishiye Shongwe. Lapho khona nje wathi angikhethe bomkhulu labogogo labangithena. Ngetala lo munye wamthengela umbhethe wekulala gogo solukhona lapha eNtondozi. Umholi welibandla le-All Nations naye udluliseke emavi ekukhala khona-ke kaShongwe, washo ukuthi Shongwe bekadala usito kakhulu futhi beyangibabe kuyo wonke umuntu lo khona. Kuhamba kwaba Shongwe umuntu wesola nemagama ekhuluma ngendlela babeShongwe labe ngiyo eSwatini, konke emakholo abengakhethi babeShongwe ukuthi ukhonda kuphi, abengubabe wethu sonke kutenkolo. Nethi labe kuthanza babeShongwe lengakusho abethanza nje umuntu neliqiniso lakhe naNkulunkulu, abemkhuthatha umuntu noma ngabe sekufika etimeni lapho khona kholo kwakhe sengathi kuyaphela, babeShongwe befike akuvusa. So siyabakhalela kakhulu live, sikhalela bogogo nabomkhulu abe basenhlitweni yakhe babeShongwe. Siyabakhalela kakhulu. Sisinalo libandla le-Divine Healing Ministries, babeShongwe uyikhombile indlela. Ngiyacabanga ukuthi ilegacy yakhe ngeke iphele njengemlomdzala lohambele ithamba nabo. Lesiningi solo sithele kanjalo notondlulisa emaveni vududo khona-ke emndenini wakaShongwe. Ngikhimbali Mavuso endzabeni emsakato wechannel yeMaswati naKeri Carlos Kamanzini. Kanti-ke emaphoyisa eMbube athi-ke kusishiya emhlabeni kwakheke umbhishobhi Nesh Shongwe kusivulile-ke sikhala kubo njengembutho eMbube kulandzela ukuthi umbhishobhi Nesh Shongwe bekakade-ke emanawo-ke lo mbutho etikhatsini letinhle naletoko letilukhuni. Embube-ke ngokuthunywa ngiloyo kulobuke wona-ke emaphoyisa-ke eMbube eveni laseSwatini ikakhulukhulu-ke ihlangothi-ke letenkolo. Namhla bebakade bavakashele wona-ke umndeni waBishop Nesh Shongwe kute-ke bayawulelela wona-ke lo mndeni nelibandla kanjalo naso sonke-ke sive lethinzekile-ke ngokushiya-ke emhlabeni kwakhe-ke Bishop. Emaphoyisa eMbube avetile ukuthi kuningi kakhulu-ke lakwentile uBishop Nesh Shongwe asaphila-ke emhlabeni. Ngakho-ke nabo-ke bangemaphoyisa bashacekile kakhulu ngokusishiya-ke emhlabeni-ke kwakhe. Aphindze-ke aveta ukuthi ngesikhani-ke nabo-ke banemafu-ke lamnyama umbhishobhi Nesh Shongwe beyayeke avule etandla abalekelele ngalesinye-ke isikhathi ade-ke anikele nangalo-ke lihola kute-ke batakwati-ke chupha inkonzo tabo lapho khona-ke basesimeni-ke lesimatima bangemaphoyisa. Lengakusho mna-ke thunlo-ke ukuthi umbhishobhi bekangibabe wabo bonke abantu, nathi singilabanye singemaphoyisa ube ngibabe kithi. Abengimeluleki lapho nenkinga khona okuphathelene nempilo yokukholwa, bekuyivele kungona dictionary yethu, silahleke kakhulu. Nasi singumbutho wemaphoyisa nje jikelele, kunengi umfundisi la sisite ngako ekuhluphekeni abeba kanye nathi umfundisi Shongwe. Lokungumuntu nje angibabe anenhlitiyo lenhle levulekele bonke abantu. Noko nathi sicela ukuthi sisho ukuthi siyawulilela umndeni wakaShongwe, sililele nelive lonke ngoba babeShongwe bekangasiyo mhlambe wemndeni wakaShongwe kuphela, abengesiyo mhlambe welibandla le-Divine, abewelive. Kungakho-ke sikukhanza kubalulekile ukuthi sithi nelive siyalilela kangangokuba sililela futhi nalo libandla leNkulunkulu amsebenzisa ukuthi alisungule lapha kaNgwane nakulamanye emave. Bishop izwanini lishabalala walo-ke libandla lemalutela naye kuvetile ukuthi umbhishobhi bekade angasiyo umbhishobhi Divine kuphela, kujabe ngumbhishobhi wonke umuntu kulandzela ukuthi bekasita wonke umuntu lodinga-ke lisito lapha-ke eSwatini nangephandle. Ngithanda kwendlulisa kubonga kwamini kulila kwethu silibandla sililela umndeni wakaShongwe,
sililela libandla lase-Divine, sililela nawo onke amabandla eveni labeka sebenzisana kakhulu naye babeshongwe. Siphinde futhi sililele nemakho 7 ngoba siyathi ukuthi bekaphindze asebende nawo. Sifunzile lokunenge lesikubonile kuye akwenda, impilo yakhe wayiphila phambi kwethu sayibona. Waphinde futhi wangagcini njengekushumayela kepha waba nemisebenzi la endako yokusita abantu. Umsebenzi wakhe nje wokunakekela abantu abadzala nokubakhela labanye izindlu bekungumsebenzi lobo umuhle kakhulu. Le nanyalo ngiyacabanga ukuthi bonke labo labe basitakala kuye batawusala bakhala ngoba kutawuvuleka isikhala lesikhulu ukuthi akasakhoni noma akasekho kubasita lapho bekabasita khona. Kanti umbishop Dr. Noshongwe utawukhunjulwa ngemuntu bekade-ke anelivelo anelithando futhi kungumuntu kulobasita kakhulu kubantu kulabaswele. Kanti-ke abantu labadzala bekade kwasenhlitweni yakhe kakhulu endzabeni temsakato iChanile Moswat kubika Gary Carlos naKimberly Mavuso sikamanzini. Umbutho wembube uthi-ke tinombolo tebantfu labasishiya emhlabeni etandleni tetihlobo tabo sengileto-ke letikhatsata kakhulu. Lokhu-ke kuvedwe ngumahlalisangweni wamaphoyisa embube Senior Superintendent Phindile Vilakati uma-ke athula umbiko wekujujwa kwawo-ke umnyaka. Umuntu angacala ngakubonga sive kusibambisa sisenda lemisebenzi. Siyathi ukuthi kulokunye mhlambe bekuba sigongonyo kuso sive kepha ekugcineni ngakho konke ba understand ukuthi inhloso yethu kukuvikela sona sive. Siyabonga kakhulu kunakubosomabhizinisi. Uyathi ukuthi lokunengi ukhanza ukuthi kuyabathinza kakhulu kade ikhathini tekujabulisa ebusuku kepha sibonile ukuthi labanengi vele bebasibambisa kakhulu noma ngabe lama customer abo aya resista but bona bothola ukuthi khona labakwendako ukuze kuthi bakhona egcine bacomply naloko lokusemthethweni. Siphinde sibonga kakhulu esiveni lebesibambisene naso sisenda lemisebenzi labo lesisebenzisana nabo lokufaka ekhathi correctional services ufaka ekhathi bo security guard. Sibonge nemaphoyisa emango lebesigijima nawo yonke indlela kusendela ukuthi umsebenzi ugcine ubalula. Kanjalo ke nebakafaya kunengi la sithinzana khona senda umsebenzi ngalokunjalo nawo umbutho kakhulu kade endzabeni temincele kulandzela ukuthi siyathi ukuthi kunesimo silive lesibhekene naso saseMozambique. Nase sibuya ke mhlambe ekujubeni kwawo umnyaka sicale ngakubona tigigaba nje noko letingabi tinengi kakhulu njengana singahlicathanisa na Christmas kakhulu kade tasemgwaqweni sibe nekushiwa emhlabeni indvodza lapha kahlathi noma ishiselweni kulandzela ukuthi bangaboni ngaso linye ekhaya lapho ke kwakusesemini nje mhla ka31 wagcina kadubuleka washiya emhlabeni. Kwathi ke kulobusuku bekujuba umnyaka saba nedigigaba mhlambe letintsatfu lethambene emphefumulo leminengana sibone dzadze la alimata umnakabo lapha kamanzini emva kwesiwishiwishi nje lesibekhona ekhaya wagcina agwazeka ke umnakabo ashiya emhlabeni. Ukhona ke sisi uvele namhla uyobhekana naye enkantolo kwathi emgwaqweni lomkhulu eMaruwan lobheka eSpeak kwaba nengoti lapho khona kwashayiseka abantu lababili munye ke washiya emhlabeni lo munye ke usalashwa esibhedlela siyathemba ukuthi uyawululama. Lesinye ke isigigaba lesisibonile saseshiselweni lapho khona abantu labathathu bacwilile kuSweriche kulandzela ukuthi nakhona kube nemsinjwana kuleli khaya agcine ke abacumukela lalababili nakazama kubakhokha umnakabo naye ngalokunjalo wacwila ekhathi kuSweriche. Ngibengilesinye ke isigigaba lesibhlungu itolo ke kungumhla ka1 sesinayo lenye imeda yaselibonjeni nakhona ukhona la saboshiwe achubeka ke lamameda vele enlesikunothisa konyalo sekavela thinza kakhulu etihlobeni. Siyawucela ukuthi sive asizame kufuna lekhambi ngayo yonke indlela. iCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. iCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit iCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We
offer the most popular cements. At Buycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Buycash, buy quality, buy it less. Baphathi netisebenti tembutfo leticishamlilo eSwatini, i-Eswatini National Fire Rescue and Emergency Services. Ifisela sive semaswati Christmas lomuhle nalophephile. Silwa nemililo lengalawuleki, siphephisa impilo kanye nokuvikeleka kwemphahla netakhiwo. Kutfola lusito lweticishamlilo velonke, shayela inombolo leyinhlabamkhosi yamahala lengu-933. The board, management and staff of Mantegni would like to wish His Majesty King Mswati III, Her Majesty the Queen Mother in Ndlovukazi and the entire Swatini nation a Merry Christmas, Happy Holidays and a prosperous New Year. Bayeti, wena waphakathi. Sinemukele Maswati lamahle solo sikuto wetindzaba telulimi lwesiswati khona la emsakatweni channel Maswati solo kuhlerisene naye noNtobeko wakathabethe ngalo muhle asichubeke nato tindzaba. Takamuti talapha ke embuleni kumathapha tithukuthele takana lunwabu tifunake kubamba ngetandla indvodza leneminyaka lengama-40 lekusolakala ukuthi igagadlele umfana wentombatana loneminyaka lesithupha. Kanzi-ke lena ndvodza ibanjwe ngiwo-ke emaphoyisa eMango ayinikelela kuwo-ke emaphoyisa eMbube lomuhla. Abene bulukhuni emaphoyisa eMango asembuleni lomuhla ngalesikhathi etamaye kulekelela indvodza leneminyaka lengama-40 ngalesikhathi sive sakhona embuleni sifuna kuyibamba ngetandla lendvodza lekusolakala ukuthi igagadlele umfana loneminyaka lesithupha. Kusuka ebuseni sesitha site la estation lesidala thina siqhamuka kule station lesingale ngendle. Masifika lana kuba na linye liphoyisa leMango lesilkhanza usikhanza ukuthi bathi kunemuntu losarephe umntwana lapho. Sesiyahamba ke vele siyafika siyabuta nakumake wakhe lo mntwana uyachaza uthi naye beka washa athe abantwana baqove nani bahlala ngephandle. Mane ngathi bona ngecabana labantwana bobabili baba nekuyilitisana wathi lo munye lo ngathi mncanyanyana kunalo wathi ngidamtshela phela mina make ukuthi kwendekani awukani umuntu lomdzala ungekhathi naye tindlebe tikhalphile uyeva maka se asamsesha lona mntwana wasuyasho lo mntwana ukuthi lona mntwana lo simkhanzile lapha lona 6 years wathi ke ulalwa nguye baba awusaba ke nekumcinga kani lijana lo shothi beliyawufuna emasi estore sesithi masithi siyaphuma emakhanga la sesiyadibana nalo sesiba nalo siyanalo lapha aliqaleli banekubheka lena ke awusesithi yendvodza siphakamise emavikilo la seke liyavuma ukuthi vele lo mntwana limlele lamlala kathathu lona mntwana awusaseke sesilithatha sitanalo la estation lokhu ke sesibona nani seniqhamuka senivela sesingeke sanisilela ngephandle kunichazisela lokuthi kwende kanjani kube ngiloko bonkwana. Kanti-ke le ndvodza besekaze ivalelwe khona egumbini lemaphoyisa eMango umsakato ukhonile ukuyikhulumisa yabeka kanjena. Ngisifiso kaDlamini. Ngisifiso kaDlamini ukwelana la uhleleni. Ngiyasebenza. La uhleleni la uhleleni. Bula.
ngilethwe amaphoyisa emango akuletheleni wendeni bathi ngirephe umfana bathi urephe umfana wena uthini ngisho kanjalo basho kanjalo bona uthini wena bathi urephe umfana uthini wena nami ngisho kanjalo bathi bona sebanebufakazi lobushoko lokuthi ngirephe umfana uthini wena sifuna kuva ngawe wendeni wena mina ukuthi uyifika lo mfana wacela amangozi ngamnika amangozi emva kwaloko-ke wabese so ngathi mina kahambe wathi-ke yena wabuya ngakusasa wathi-ke ucela ukuthi imane singene embhedeni ngathi mina umncane ngeke sikhona ngabe kusasa kahamba bese kuthiwa khona le nkwenteko njengoba nami ngibuye esitolo sengikhanzayo uthi lo mfana wathi ucela ukungena nawe embhedeni kwafika la ngqondweni yakho bona ngamtshela ngathi mina umncane unganani wabese wendani wena emva kwalokho wabese wendani akucela ukuthi ungena embhedeni ukuthi singamchamele emathangeni wamchamele emathangeni bothi wenda ini wena wenda lo bona bengiganga bona angibuka boganga bowathi utheka kube ngumfana unaye umfana anginani uthi umfana unaye sisi ngitebosisi bakhona abantwana ekhaya yini kude ngitebosisi bantwana ekhaya yini kude ngite nje umfana unaphi kuhlobo tihlobo kude sitashona Tombo nakaba sihlobo sakho ngelesi kube ngumfana isihlobo sakho noma ngumfana yakho lona 6 years lolalwa indvodza lengako ngeva njani yabona ngaba buhlungu kulomntalo lomfana uthakathini nje kulelo kwendile wena buhlungu kube buhlungu kakhulu make walomfana naye ukhulumisene betindzaba waveta ukuthi indzaba uyithole kanjani Thike bekamthatha ambeke embhedeni akhumule blue kamthi atha amthi amkhumule blue kamjike embhedeni amganga ngithimine kangawo wathena kanenge ngize ngive ke mina sengiyaphuma ngiyakhona usisi lola umaphelwane wami ngithi nanguya ngithi mina yesisa ungivise kumbe ngiyasangana yini ngibabite bobabili bethu bakhulu ngithi asenisho bonini lokuleni kukhuluma kola kimi bakhulume ke bakhulume sibalalise embhedeni walo sibabuke sibone vele lokuthi awu vele bebamenda kuyabonakala kanti-ke amaphoyisa embube lahlala njalo angalali abeseyatheleka ngalokukhulu ukuphuthuma kwenta siqiniseke ukuthi le ndvodza ibhekane nengalo yomthetho ngimbali mavuso endzabeni emsakazo wechannel emaswati nanduke ukuthi abethe sekumathapha Kanti umbutho wetekuvikela sokundluliseke emagama ekulila ngekuzishiya emhlabeni kwakheke umbishop Nesh wakashongwe kanti ke lokhu kwenteke ngalesikhathi ke lo mbutho ukhona emabaleni kuyawulila khona lapha ekhaya lakhe umbishop Neshongwe kaManzini Umkhuteli wempi Foster General Mashikilisana Fakutse kanye nembutho wonke sebalilele umndeni wakashongwe sive semaswati kanye ke nemakhosi ngekuhamba emhlabeni kwaMbishop Dr. Neshongwe loshiye emhlabeni ngalesithathu kanti ke impi ithi Shongwe bekadza lusito kakhulu ikakhulukazi kiyo kanjalo nelive lonke basho ukuthi live lilahlekelwe kakhulu kanti ke lo mbutho uvakashele wona ke umndeni wakashongwe lapho khona ufike washo amagama akhe ke umkhuteli wempi
Osomabhizinisi betitolo tetimpahla lapha edolobheni laseSipiki sebavete ukukhathazeka kwabo kulandzela ukuthi bomake labathengisa timpahla takadobha phasi badeka embi kwetitolo tabo. Labo somabhizinisi bathi lokhu ke kusithikabedo lesikhulu emabhizinisini abo njengoba ke emakhasimende ayeke bese akasangeni ekhathi yetitolo. Osomabhizinisi betitolo letinkulu letithengisa timpahla abaganingise edolobheni laseSipiki baveteke ukukhathazeka kwabo kulandzela ukuthi bomake labathengisa timpahla takadobha phasi noma ke labo labathengisa timpahla etimakethe badeka ke embi kwetitolo tabo. Baveta ke ukuthi lokho kuthikabeta kakhulu libhizinisi labo njengoba ke emakhasimende angasangeni etitolo tabo. Baveta ukuthi imvamisa lapho make badeka ngesikhathi tekuphela kwenyanga lapho khona nabo basuke banelithemba lokuthi batawucokelela bozukana. Kanti ke lokho kuvetwe nguyesihlalo wenhlangano Ratepayers Association wakhona ke edolobheni laseSipiki. Ya empeleni sikhalo salaba labadekako sesine sikhathi lesitse ikakhulu kule titolo letinkulu ndakubekisela njengalapha embi kwabo Pep nabo Dance baye basibita laba benikati bale titolo bakhala ukuthi business yabo ayisahambi kahle ngekuthi sonke isikhathi nakuphela inyanga kuba nalaba labadekako ndibadeke emalanga abe manenge netimoto lekumele titothenga la kule titolo tabo Pep bo Dance athi sasibone lesitolo ngoba yabona kugcwele emathende khona lapha abasayendi business nakuphela inyanga nabo basuke babelieve ukuthi mhlawumbe isikhathi sabo sekuncinta but ke abakhoni ngalokuthi kunalabantu labadekako lesikukhumbula ukuthi association ye Ratepayers ukuthi labantu labadekako baniketwa indzawo somewhere khona la khathe edrobheni but hayi khona lapho noko kwesatawulandzelela lapha ngoba I think lokumcoka kakhulu ukukhulumisana kwamasipala nalabanikati balendzawo le two parties ngibole kumele bakhulumisane sisengalandzeleli kahle ke ukuthi kahle kumele kuhambe kugcine kuphi ukuthi bavumelana bathini nalabantu batawusebenzisana kanjani otherwise lesikhalo sikhona and siyasibona si genuine sisatasilandzelela vele bayakhala vele kakhulu because lokubakhalisa ukuthi business sekwababedi business so sikhathi lesi esibengcono sekuthi bathole imali kuye kube ngilesikhathi kuphela inyanga but ke ngalokuthi nakuphela lenyanga kubuye labo somabhizinisi labancane badeke labantu bese basakhona ukungena bathengele impahla khona la khathi because lo muntu lesikhathi ufika kutshela ukuthi hey thatha nasi skipper ngikunika nga50 la ngekhathi sing 500 vele utawuya kulele sila manje nalokho ukuthi le business ikhona lamnyango kulo vele kuyinto lebhlungu kodwa na singete sathi ukuthi mhlawumbe sitawuthi ngubani lekumele asuke noma kumele kwendiweni kodwa nje siyabavela laba emabhizinisi lamakhulu yebo kona laba emabhizinisi lamancane bayadinga lokho kodwa nje ngekwati kwethu thina sathi sibe baniketiwe indzawo labatawusebentela khona. Setamile ke ukuchumana namasipala welidolobha laseSipiki bavetile ukuthi lena ke indzaba leyatiwa kulesetafuleni baveta ukuthi iyasenjetwa masinyane sitabe sesiphumile sisombululo salendzaba emzabeni emsakado channel Maswati kubika nento bekuthabetse ngina Kimberly Mavuso eSipiki.